Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo ngay nabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipaayray aw ken mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbagmanan nga oras yo amin papagayam. Ti istorya ngayon tay warwaran ita, kat may papan kini Mrs. Analaos ti panagayat na kinilakay na. Ano mabalin, kat di na pa yan pagtrabahuan nilakay na, tapno inal daw laeng, amakita na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakabuklan da ito nga istorya. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Oy. Di ka agdadali ti gamit lilay. Kayat mo, pauray data TV kat ibuong ko. Anya ka meten. Nagalas ti kasta nga ugalim. Apay adi mo kayat asumrekak ita. Apay, adda ka di kwarta mga igatang tayo iti masapsapul tayo. Sige, padasam ti sumrak ita. Tatalaga abuong at data TV. Day. Apay akastoy tinasang putak. Hoy lilay, nagadumanan nga imbuong mau. Ay nalabuskan at alaga. Ngamin, rimwarlatan ni Juan. Imbaga ka saan asumrak, ngam linibasan na. Ay, saan amabalin ti kasta nga aramid mo? Paritam nga agtrabaho ni Juan. Anya ti kayat mo? Ti agin innalakop kayo latan dito'y balay. Tanya ti kayat mo ang mapasamak. Ha? Siyak, timang pakan kada kayo. Nanang, awan mo't nga rod pang gadam. Tadi mo mo't kayat timanggad. Ita, paritam kit din di anak ko amanggad. Adda babae ni Juan, nanang. No addaman, gapo mo't lakan ka. Ngamen, dinan magustuhan ti ugalim. Iso ano kayat mo anasaya at ti relasyon yaw? Sardengamon nga paan. Bayam nga agtrabaho. Iso ti agtungpal kanyak no kayat na anaurnos ti relasyon mi, nanang. Tanasan, dadaulak amin aggamit dito'y balay. Anya? Anya ti orasan, Juan. Sobra ti ladaw mo Ay, awan nga rod. Sige, agtrabaho kan. Taado tinaskan nga iring pastayo ita. Sige. Kanuan gayam. Dito itan office nga aglanch, ha? Ado ti balon ko. Ay, awan Rosal. Rosal, umayak to iji dagus mo. Kalpasan ti trabaho. Kasta ti parikot ko kinililay, Rosal. Isu akayat kon nga isina. Jakon maanusan. Imbag ta simrek itay banyo itay. Isu at maraya kon nga umayag trabaho. Ay, anyan ti asawam? Rosal, ag naudak sa laangan dito'y dagus mo. Anya? Kaya't ko aliklikan ti kanayon a panagapa mi kinililay. Timadi, agi buong iti gamit. Adun ti nadadaal nga alikaman, gaputa imbuong na. Manganta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Uy, naimas ti linutom as sidain Ay, imbag ka pa'y, tamailutuan nak iti sidain. Nililay, di nak pa'y mailutuan. Da kami latan kininanang ti agtrabaho iti balay. Di man laagin naw ti asawam iti nanganan nyo? Saan? Ninanang ko ti agin inaw. Anya laangan ti aramidan ti asawam? Awan, saksaklutan na la ti dakulap na. Ay, anyan?
Nagmalas ka matan ta iso tinaasawam. Ang alang arudan, mga tantap no makaawid kan. Amangan no ad-adda nga agwala ni bakit mo no di ka agawid ita. Lakay, maturog tan Wen bakit? Maturog tan. Nini. Inarakop nakmatan bakit? Uy na, arakopan ka. Bayat ipan naturog ta. Ala, arakopan nakmatan. Kan agkanak. Tapno maturog tan. Sige bakit? Good night, lakay. Good night bakit? Kastoy di kayat ko. Di siya arakop kalat ta kanya. Uray saan kan amanggad. Basta si aarakop ka kanya. Anya? Day, Juan anak. Anya ti ko ko am diti balkon. Kunak no nakaturog kan. Sana ka makaturog nanang. Isuarim warak. Da kayo. Apay adi kay pala maturog. Ay, kasken ka. Sana ka makaturog. Isungain ako mamang timpla iti inom mag-agatas. Di natalyaw ka ditoy. Ay, aguray ka. Nililay, nakaturog ka din. Wala nang. Naimbag tadi kay manin nagapa ita arabi ay. Naiayok ngamin nanang. Pinagkalmak. Inarakop ko kan inagkak. Isuasaanin na nagwala. No, apay anarabian ka nga, main. Day tati di na kayat. Isungarod ano mabalin kat jak kayatan ti agawid nanang. Maladawak man nga agawid wano saan. Apaan naklata? Kasla kayat ko nga isina ni Lilay nanang. Nabayagan na kayat ko nga isina. Gapo iti ugali na. Jaksan maanusan. Jak ammo no limpyo ti panunot na wano saan. Masapul nga amin na kayat na kat aramidak. Nukunan nga arakupan ka nagkak. Naskan nga aramidak. Nukunan na amang langan na iti trabahok. Aramidak. Tano saan, agwala manen. Numabalin, di na kaya't ngagtrabaho ak. Tapno saan na kano amaisina iti matang na. Ay, win nga roda. No, apay akas tagayam ti asawam. Amin na kaya't na, masapul atong palak. Amuyo mat dayta. Ay, ano siya mo? Taiso mo ti asawam. Saan kami mata nagkalaysa, nanang? Ay, ure Ano sa mo tabarang agbalbaliw tao. Nakaturog pa'y lang ni Lilay nanang. Iso arumara kon. Alaom de tabalon mo ngayon sa kanak. Ikabil mon itibag mo. O nanang. Ingka nga rudan. Masapa kalaangan nga agawid inton malam. Tapno di nakaapaan ni Lilay. Makitan to nanang. Amangan paikit din no saan ako nga agawid. Ay agapa kayo ano kasta? Uray, tung paaklangan. Tapno agnakaw. Nanang, apay adita ka duwang agar mo, sar? Ay, rimwarag. Mapan agtrabaho. Taadon tilangan na. Linibasan na? Saan? No di ka di nalakay at amasing atipan naturog mo. Iso adi na kan rin ni Eng. Anya, nagalasan ti ugali na? Imbagak, ano rumuar kat agpakada kanyak. Sumangput tulaang taapaak manan. Ay, anyan ti ugalim Lilay. Limpyo ka di ti utak mo, wano saan? Limpyo, nanang. Ammom ka di Lilay. Naliday ti anak ko. Gaputarimwaran ti pudno agarit mo. Agasam day ta. Amin na kayat mo, nas ka datong palan na. Rumpang laang ananang. Ay, di mo pa yan pinagtrabaho iti manong aldaw. Amangan nga minuag babae. No saan nga agtrabaho ni Juan? Kasanon ti biag tayo. Isulaang matimang manggad para kadata. Sa bagay no siya, makatulong ak. Tagla-lako ak itinatang.
Agi sursurak iti lakok. Ngam si kaangay. Adda kalatan dito yung balay. Diyak ka ba ulan ti aglako, nanang? Diyak ka ba ulan ti agbagkat iti lako? No kasta nga rod. Di mo tanglan ti tangad ni Juan. Kan bay am ngagtrabaho iti inaldaw. Tapno adala ta masweldo na. Amangan mo adda babae na iti trabaho na, nanang. Ay, saan ababairo ti anak ka? Tapno agim imon ka akasta. Ti aramidam kit day, magsapol ka iti panggedam, tapno mangged ka. Saan laday tamang saksaklot iti dakulap mo ti ammom nga aramidam? Rosal, Juan? Juan? agkita ta numalam Itulod kay di pagnana, Adam. O sige. Ado ti balon ka, Manong Dong. Ni kumarosal ti kasangok ita amangal daw. Ngem, addagayem na asabaten na ita. Ket manganda ka no iti restaurant. Juan, nakita nga inagkam ni Rosal iti nagsabat kayo iti dalan na mapa ni JCR. Ha? Nakitam? Juan, kumarim ni Rosal, saan ka di? Uwen, Manong Dong. Inanak ko iti bunyag ti anak na. Kat, anya nga iti kayat asawan tinakitak. Napunas nga minan ti panagayat ko iti asawak. Gapo iti ugali na. Kat, Agayata kini Rosal. Isula ko man ti nasawak. ay, aganad ka Juan. Tama nga numaamuan ni boss nga da relasyon nyo. Ikaten na kayo lakit di adwa. Manong Dong. Di na kayat nga dakas ta mapasamak dito opisina. Tamalas ka no ti paiday ta. Ha? Isungag panunot ka na imbag, Juan. Baglakit din. Tasan nga agnana dito'y dagos mo ti anak mo. Tadi na makita ti panagin inarakop ta. Agnanaod iti ayan dalolo kan lola na. Isuda ti mangitulod kan kuana iti pagadalan. Talaga ka di adi kay agsinublanan iti amana? Ay, adan asawa kan anak na. Iso asaan na mapasamak dayta. Rosal, agtaraytan. Anya? Agtaraytan? Papananta ko ma. Mapantay iti sa bahali a lugar nga awan makamamu ka na ta. Ijay tan ngagnahid. Anya? Rosal, saan kon nga ay ayatan ni Lilay? Nauma akon iti ugali na. Kat, siyak itan ti ay ayatam? Wen, sikat e kayat ko. Saan an ni Lilay? Juan, Napimpintas ka ngam ni Lilay? ilimot talata ti relasyon ta. Saan ta pumanaw dito'y? Ta sayang ti trabaho ta. Ngam, Alakit nin, agawid kan. Ta amangan no apaan na kamanin ti asawam, no marabyan ka unay. Diyak kaya ti agawid. Dito'y ako na maturog. Agawid kan. Ta amangan no apaan na kamanin ti asawam. Dito'y ako na maturog. Sa nabali, Domingo inton bigat. Awan sarag. O sige, sika ti makam mo. Sa dino tinagturugam? Apay ngagsapa ka asim mangpat? Iti ayan ti gayem ko. Iti day tangay naramid mo. Saan ka asumbrak inton bigat? Agyan ka dito'y balay. Apay, ada ka di trabahom? Tauray di ako nagtrabaho? Uray saan tayo amangan? Basta saan ka ngagtrabaho? Dadaila talagang ti panunod mo? Adda babaim. Iso tinagturugam iti rabi eh. Sipod pay, kastamlatan Lilay. Nagpilit ka ngagtrabaho inton bigat. Ha? Nas ka na sumuro takmat. Bantayan ka. Anya, Amok? Adda babaim. amom Lilay, nauma akon kan ka. Sipod pay, kastan ti ugalim. Mannangimon ka, agsinatan. Juan, nakarit ka amang isina kanyak. Gaputa addan babaim. Juan, adda, ngamin, saan ka nakayat? Agsinatan Lilay. Ha, Juan, talaga din ako na ay ayatan.
Pimanawan ni Juan, Lilay. Apay ka di manan ngay napam. Kastam kadilatan. Isoan na uma ni Juan kan katakasta ka maun. Nanang, adda ka di babae ni Juan? Ay, jakam mo. Kasanon no adda babae na. Ay, awan mabalin ka. Nasaysaya at no agawid ka laangan ijay lugar yaw. Tadi ka papakpakan kanyak. Tadi Juan, pimanawan. Saanan nga agsublay. Uraya ka sumangpit ni Juan. Alaki din. Isimpam dagitagam gamit ngayong barbarsak mo. Nagawan kat abain mo. Akasla sikatin ang gatgatang kadagita ag gamit. Aglablabos ka na. Nanang. Demon mauray ni Juan nga gawid. Nauman kad ka. Kanuray siya. Naumakbatan kan ka. Awan sirbim nga asawa ti anak ko. Tadi mo pa'y mailabad agiti kawas na. Siya klaamin nun. Di ka pa'y makadalos dito balay. Ay, nanang. Ay, agawid kan kadananang mo. Kan saan kan gagsubsubli pa'y dito'y balay. Ay, nagpuskulkit diti rupam ang agwala-wala dito'y balay, may. Nanang, joke langkit di ka ba ulan no isinanak ni Juan? Mapagtitak no isinanak ni Juan. Ay, agawid ka kit din ni Jay lugar yaw. Alam amin abadong tapumanaw kan dito'y. Dito'y kan nga kasera, Juan. Nalakalaang ti abang dito'y balay ti ulitag ko. Tamay salaang asilid ti abangam. Wen, manong dong. Talaga ka di adimon sangputan ti asawam. Saanin manong? Ket ni Rosal ti kadenam. Kwa? Uray pa'y sabali ti dagus mo. Tamay may sa ti pagtrabtrabahuan nyo. Madlaw da kayo dagiti katrabahuan tayo. Ket ipulong da kayo iti boss. May kat kayo lakit di. Manong? Urnusam ti relasyon nyo iti asawam, Juan. Saan ka ket ang makirelasyon iti sabali? O anya, di ka pa'y lagawid ijay lugar yaw, Lilay. Urayat ni Juan, nanang. No kasta nga rod, agtrabaho ka. Tapno ada igatang mo iti kanam. Tasyak, para la kanyak ti magangganan siya iti panaglaklakok iti natang. Makamo kan iti kanam. Tamakamo akmatan iti kanag. Alangan asyak ti mangpakpakan kan ka. Idinto ta adayaw ang napigpigsa ka amanggad ngam iti siyak. Nanang. Nagawi ka nga menan iti lugar yaw. Total, saan kayo mata nagkalay sa ni Juan? Ingkamang sapol iti lalaki ang makaanos iti ugali. Juan, imbag na nagsubli ka. Umay ko alaan dagiti daduma akawas ko. Juan, sorry. Saan na maulit pa Agsubli kan dito'y balay. Agbisinak no awang ka. Tadinak mo't ikan iti taraon ni nanang. Saan ka na kayat? Isu ang makamukan iti biyag mo? Awan ka di asim kanya? Adda ka din nang iso katam kanya? Addan. Asino? Adayo ang napimpintas ngam iti sika. Napintas lang aruden a babae. Napintas pa iti ugali na. Sana kasken ka ngawan panunot na. Anya? Pumanaw kan dito'y balay. Jack kayat ngagnagd ka dito'y. Talaga ka di adina kun kayat, Juan? Idi pa'y laang anapunas ti panagayat ko kan ka. Isu adi ka maikalay sa. Tadyak magustuhan ti ugalim. Pumanaw kan dito'y balay, Lilay. Juan, ayayatan ka. Katagbalbaliw akon. Di na kumamot papanawan dito'y balayo. Agbisinak langkit di. Ikang kay ti kwartam, nga ramatem nga gawid ijay lugar yaw. Alam mo, dagiti kawas mo. Tapumanaw kan dito'y balay. Juan, saan ka di Saan?
Mata ita ti madi, no aglablabas ti karelasyon. Talaga apanagsina ti banag na. Kat ala, pagispikuan da ito'y kadagiti addaanen iti asawa. Asaan anasaya at ti panaglablabas. Iti kasta, agtultuloy latta ti ragsak ti pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may samanen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Carla Dorothy. Musika pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket na isang rat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iting kay panagdengeg, padaanan dagiti sumarunupay aparang.